Srbija koju volim. Gost emisije gospodin Zoran Mirković, direktor Sunčane reke. Kako da dođemo u Loznicu, a da ne odemo do Sunčane reke i čujemo direktora gospodina Zorana Mirkovića, velikog vizionara pod čijom upravom Sunčana reka raste u jedan od naših najlepših i, što je važno, najkvalitetnijih etno sela. Ova sezona 2024. mogu da kažem da je već odavno krenula zahvaljujući vremenu. Februar, mart, pa evo i april je najbolji kako radimo. Tako kaže statistika. A pošto imamo ovo je 16. godina, očekujemo naredne godine u toku leta progresiju da nastavimo ovim tempom, da na maj, jun, juli, avgust, septembar, oktobar, a pravo da vam kažem, nama malo tamo slabiji posao bude novembar, decembar, januar i februar, 4 meseca, mada i to se pokrije sa priredbama, sa raznim događajima poput Nove godine i tako dalje. Ove godine do sada smo prinovili, uradili smo novih 7 soba, tako da sad etno selo Sunčana reka broji 138 ležajeva i sa tendencijom da završimo još 9 soba, tako da ćemo mi biti, imat ćemo preko 170 ležajeva. Do sada smo od svakog meseca, od meseca januara, organizovali po jednu jako lepu priredbu, istakao bi Krstovdanski krstni kolač, sada trku do Junaka koja se odvijala ovdje obalom reke Drine i do vrha Gučara, do spomen Kosturnice gdje su saklanjeni austro-ugarski i srpski ratnici, a 25. maja najavljujemo jednu lepu, jako lepu manifestaciju koja će se zvati Festival zahvalnosti Koprivi našoj žari i Narodni vašar. A za svaki mjesec smo pripremili po jednu novu manifestaciju. To bi željeli da uradimo iz razloga, pošto gostiju imamo svakog vikenda i ovako i onako, ali eto malo našim gostima da priuštimo lepšu zabavu i potpuniji odmor. Žao nam je što nismo mogli duže da ostanemo i uživamo pored reke Drine. Napuštamo Sunčanu reku i Loznicu uz obećanje da se uskoro vraćamo u ovaj raj hedonizma i novih manifestacija.